asama kan oma te chuanin ko thran ang hianin Dimapur mission field hian henglai hi ain kolveka ei ti hianin henglai asam an huan siam dan te ei tian ti pai so alu so ngai son alu china ti hian an siam phei vak mai ni en palpin dan po Mizoram kan palpin dan po inang ve chi ni ei tu na hianin helaya em pali pathar kau thante kan han tlo e kan ti a ai bia kin compound na te tu na hianin kan han lo ta helaya o mang ang te ke ni Mizoram krang kalte zai min lo welcome ve ani bia kin chung te po kan clear don ani bia kin pali pathar bia kin ai hi Mizoram lawa ei North Mizoram district tena an sak ani a sang ni som pariat mei tha khan wak ke min nam kala lai hianin bia kin moi tak hen sa ni bia kin chu kan lu tang hai sai ve ang tang hai kin pona kan han chuak le a henglai an in Assam state Assam vela an mihring chen na in an sak dan kalphung han zir chiang don ni hei ti hian luk te ben kan lang ta tang hian kan sei don ni a chung khi rangwa ani a chuanin apanga hianin mau an phel ti chuan an phela an tum phaya apang hi lein bong ek ven an chop pola hian lein an su tan plaster ta ni chuanin chung chu an chen dan ni a in chung lam hi an lu thei ngem mo kan clear chin chim kong ka bul vel tal po hi ai hi an kong ka kal dan ni a in chung chu lut lom bang hai hi kong ka pui kal na ani hei ti hian helam pi chu brick te pon an rem ve a hei ai hi helai kan kau hran te chen na in ani chaklam kan kal le a hei ti hianin hei an kong kha te ni an khong ai thla kom til an chim chin tok an ma ni nan thal to ka in tha an sakani a ai hi an bong thun na ani a apia so kel dana ani so lai son ekin om bok ani in khom bang ai he lama hianin in khom han ti lema ai tong trai ani tuna hianin hei kan cậu thằng members te anh đi ai hang lai hiền ha kan là giàu chi a chỗ này hiền anh mail thật đàn lệ thật lậu đàn te chiang te in cả hẳn lá đi ngày ông đón thế mày